Batesi TV. Lawan Rashipi daka Frank Yamaha. The Maxi Sports Scooter Arox 155. Ringkat bakanet foodish. Ordar mapi ninwan ramani hakir dobyeng jompi. Sawat ki Samla ki badai ki dikhot jongka Meghalaya Bodybuilders Association kin sa Ïashim Bynta haka 11 E zone senior masters Divyang men's bodybuilding but haka Rynsan Ïakop men's and women's physique sports championship kaban salong haka nongba Kolkata jongka jala West Bengal nadu ka khat arterik hadu ka khat sauterik unai wieng arjar puar. Kat kumukruwa balapha daga General Secretary jongka Meghalaya Bodybuilders Association Shillong ka Kong Claudia Jessica Baman kala pentep bakini kisawot ki dikot jongka Meghalaya Bodybuilders Association kinsa Ïashim Bynta hakini ka Rynsan Ïakop Pyni Dohksah balapelong daga Eastern India Bodybuilders Association ki kentop ya ka Valentine kabala arpulai snam karta u Simwan ubala arpulai snam karta u Wilinda Khonglam ubala Laipusan Snam Karta bat u Atlanta di Shira ubala arpo Rius Snam Karta.